chibai ule voin hi meni sompali sang ni le som pakhat zirtop ni ania tun naya Myanmar ram chunga thilthang langsar zolte helongai thamasa ila voin chama dar som pakhat vel khan Yangon Dokong University a campus chona number 2 a bomapu thu University Student Union lamchu an thu chu an siama chu bompu ka chon zirlai zongsong chu tuma pon chu phal an nilawa gate pon kharvek ani voin hian Dokong University a zirlai kalthen khat anom thu le bompu ka wanga hliaman om thu ero hria chen thei alani lo thu zirlai pol chuan an soibok ani Dokong University a bompu nu deuh loka thauchian transport officer voin chun dar som pani vel khan bomapok vele boka office tuk verdar thalangte ake darnual baka meiche pakhat po a in hliam nia thudon ani michina lama bompu thudon ani le boka ahun ero tukin jing daruk vel khan ani apuana mun chu michina kachin khopuya kanboza bank kota sipai lamin security an lakna hmuna ani thu kachin news group chuan atar lang ani mitamutu te soidan chuan security zinga pakhat chu hliamna taktuarin private kara damdo in lampan pui ngal ani ni zandar sari khan mon state ye khuwa autu kha veng colonel pension to u au nei wona chen na ina bomapok vele boka in nei tu u au nei win chu adul le konga bomperin fu in hliama tur thu hriat ani hi sipai pension to ma se tunlai boruaka sipai lam onin alo phu save viau nia soi ania chuwang chuan hetianga achunga thlengta ani arin om hle makwe dai miai township chimlama chuan thunaina latu sipai pai thlak nan zan lama lung oilona anlan tir le a mun sang sanga sipai do tu mi pui chuan hetiang dawa zan lama minute som panga current off eng ti thim veka sipai du lona rampuma naktuk me ni som panga atanga nei tan turin an sia tir hlom ani he zan lam eng ti thima sipai du lona lan tir hun tur chu zandaret vela aring thai ang bera bur bel thleng vuakrik nu daria le mini som panga atanga daria le achan ve inkar mini som panga thleng o tur ani ang khwa zongjong rampuma thom nei lova mini som panga chung thim noi om vek turin an sia tirani nimin tlaidar nga vel khan military council lam chuan chin state matupi khwa kumtling lo university zirlai sabuang venga om anman thu don ani matupi khomi pakhat chuan nimin tlaidar nga vel khan anmana kumsom pariat po alatling lo university a first year zirlai ani a police station a ni zan chuan an kola ma se kumtling lo ani wangin voindar som pahni le dar khat inkar vela khan pon lama anon roi chuaka ma se police compound chunga oma akhesi enfiale antumani ome ti in soi hezir line no pangan man chan tak hi hriat ani lo thule april ni sari ni riata thalami panga sipain anman po tun thlenga an khes chinfel thai ani lo thu khonum tu media chuan atar lang ani ni zan khan kan pelet khuwa chin state lama po sipai le chinland defense force kan palet te anin captain nia thudon ani kan palet khuwa hian nimin jing lamatang khan an khomi puite jin chuak lo tur le ram hnuai lama kal lo turin an siat tir to a sipai lam nen ain ep man to hle ti siat ani kan palet a hian sipai battalion 2 an om hran lova ma se sipai lam hian mani in rel bol le in op anga an om chu du lovin an thu hnuai da tumin an on bai ani mela an khomi te soidan chuan tlai lama tanga in kap chu ana sa angreng hle a sipai lamin ral thom rip tak an hmang ani mel mi puiweng tulam chuan pakha chu ka hlum ani to a hliam po an om nual ti in asoya kan paleta in ka ma hian mindat chin state chimlama po nimin jingda rukvel atang khan mi puiweng tu sipai le military council lam sipai te anin kap le vak ti hriat ani mindat mi puiweng tu pola tangin pakhat athia pali in hliaman tur thu konutung media chuan atar langa mindat khuwa beitura sipai in tan akho chu chauthu lam atang ni in sipai motor pathum achop ba ka sipai phuru motor pahni mindat lama antir chhaule ti hriat ania anin kana tak chu munli vela ni in khochung mi pui omna tak chu anon kap thleng ri lo nia hriat ani nimin thau khan sakairi jon chang u township mete chio kho a military council lam chuan general zet ho kem lu chu in thala mi pa pahni anman thu don ani anmin man te hi mount le mawe yante ania anman vele dop ngalin an ngai sangala an ke a silaya an ka sakba ka an lu an mai zongjong chu avung vek boka then kha chuan an ti hlum nia nga in thito angin an soi hialani ani pani hi sipailamin an kem an va huplaya tlan chuak zinga telve thovin
antlan chualaya tlusual pal anni sipailam hian tual cher silai tam takle puak thai thil thanem tak an man baka an bike te chu an hal sak bokani tuna tahan kalimio lam chanchin lo ngai thla ila vain me ni sompali sangni le somni pakhat kalimio kong pui chho tahan thlengin dorkai le mi pui vai wak alapa ngaya chen in sa le na thon mun sang sanga na atlem deu tahana petrol galan khacheng sangni le zali ani a kuwa khor khat cheng somnga ani veta chhunzanin internet man thai ani na in Facebook man don chuan VPN man alangai thung tahan bazar hi chhunzana an duty na hi thlakhal le achan ve vel ani to a tuna hian mi pakua in get tin an la duty zela bazar chunga in dorte a in apon dor le ache vel alun ri ani vain me ni sompali thleng hian tahan kalimiawa power supply alakal tluang zela February thla atang khan mai bill ala free a kong le lama ala zia om current hi ruale thlipui a om hian an off tlang pui thina achang chuan ni khata voinga voi rukte mai eng a chatlak thin min da ta sipaile mupui anin kap nimin me ni som pathum sang ni le somni pakhat khan chin state min dat khopuya sipaile mi pui veng him tupolte anin kap rei hle a tukin me ni som pali sang ni le som pakhat dar som thleng po khan an la in kapa sipai motor paruk chu mi puin an hal saka sipailam an tlan chenual ani Myanmar Airways June thla atangin flight an don sipain sarkar na an lak atang khan ramchung khotina thlo thaina tum to lo kha ani a June ni khat sang ni le somni pakhat atangin ramchunga thlo thaina thlok tan le dona air ticket po booking thai ani don ta threchiang du tan www.flymna.com a en thai ani tuna thudang lo ngai thaleila Central Bank of Myanmar chuan US dollar rate kai sang chaklu tuk dan nan le tunlai bank atanga sumlak su har sana sut kian nan Central Bank in akol mek zinga US dollar makta doi ruk chu mi puin hena shal tumin ma alatan ta ti siat ani nimin lama an shal dana chuan mi pakhatin dollar sang khatleng chi alei thayanga leitur chuan ID anga ibaka alei du chan aziak lang turani ma serin ID in dollar leidu an tamta ka wangin private bank then khata booking counter then khat chu a full ngal vek ti siat ani he dollar makta doi ruk hi paisa thlengna money changer then khatin an zor chhon na chuan digital banking emo mobile banking emo manga lei impact thai ani lova Central Bank in dollar auction lilama a thalna ret chu dollar khata Myanmar cheng chiat sang khat zaruk somnga le point ruk ni in private money changer lama ero chuan dollar khata chiat sang khat zaruk somli panga vel ani heng dollar hral chong tu money changer then khat hi Central Bank recognize foreign paisa thleng thaina license nei anni a anni baka private bank a paisa thlengna counter som vel ruat ani tundin muna mi puihar sanaber pakhat chu benga mani da lak chu thailo hi ani a tun nai deuh khachuan mobile banking web money le kpay mangten mun then khata paisa fai cash alak chu thaya tuna chuan mobile banking atanga paisa in thon kuala apung omsa paisa fai pek chu athin private lampo in ati hlei thei to lo ani apung lak dan hi ain anglo hlom hle a atir lama chuan cheng nuai khata cheng sang khat lak ani a tuna chuan noi khata cheng sang ni atanga sangli thleng 6 person valin pek angai to ani chu po chu du huna walak thai ani lawa beng lama sum tam taka tan tla tawangin sum don na lampo angong sau zela tunlai politics boruak awangin minol puin beng an ring zo to lawa an poisa da ang chu lak chu vek an tum to box si a chu wangin Central Bank chuan mi in akuta cheng zani vel thleng akol chuan thu boy siam saka man thai ani ti in thu chu asiam hialani mi pui sum du thona chu bank po in a chiang hle a CDM zom anga alan rualin bank tluk siat thaina ti sia in ain hong thangam lo ve boka Myanmar paisa hlutna hi sipain thunaina an pong lak nu atangin atlaniam chakhle a kumin kumtir lam khan dollar khat thlengna cheng sang khat zathum somnga borvel ani a tuna chuan sang khat zasari somthum thlengin akai chhoman ani chubaka rangkachak gol manpo tunma record khumin cheng khat buk chu cheng noi khat singsari le zaruk thleng ani man bok ma se mak angreng takin tuna Central Bank in dollar a hal chuata ka chuan rangkachak cheng khat buk re chu noi chuangin ala tahniam le ngal dora hei hian Myanmar ram economic din hun tlak niam zia le re thaina khura in hnuluna entir tu ni hialin mithiam te chuan an soi ani
ole tuna chuan chanchin dang ngai nom tak lo ngai thla ila Myanmar a geng chuak thar piu so thi hi tu te nge an ni engtin nge an chet thin tho khat lai khan mi puite ngai sa a man tu pol ral thom keng te an hluar ta chiama heng mi te hi sipai pension le USDP Buddhist puithiam ho le tual chung kok tu dalan intel khom te ni riat an ni chung mi te chu mi puilam po in chin fel an tum thu riat ani to boka tun nai khan piuso thi an ti ming choya chepol an ron chuak le a heng pol te hi internet lama po sipai sarkar na akal tuan thaina na mala pol te sipai pension then khat te le heng lama thlop tu te ni in an soi thunga athen chuan CRPH le NUG ep tu pol baka sakho fir fiak hoten an thuziak mu tur om heng mi te hi mai tuamin lukhum an khum thina ral thuam kengin private car nen wakin mi an man thin tia hriat ania heng zinga aphu sapol te hi Myanmar sipai le police IO thok chuak te le USDP then khatte an tel thu umyo yan 19 chuan RFA ashila sipai chuan spring revolution ache ta tang hian piuso thia pol hote hi an changala sipai hote inlan to lovin piuso thia pol te an papek ti tia ngai thai ani chu police te chen a in piuso thia pol te chet tir na hian kauri atu zoka kongzo a mi an mana po hian piuso thia pol ten an man deuh ber thin general kin ngun hun laya intelligence MI in thu an nai angin piuso thia pol te hi mo phurna an pe ni in alanga piuso thia pol te a hian mi pui hek tu kok tu dalante Buddhist puithiam ho tele rol rala che intel tualte nia hriat ani boka sipai pension te po an bang bik lo ani chu nimin khan mandale khopuya piuso thia pol ten mai tuam le ke korbul ha in ral thuam nen mi an man chiam ti hriat ania heng pola in nam hnoi te hi en thlak reng ania USDP spokesperson u nanda hlami na chuan piuso thia pola hian engma an in nam hnoina an nei lo thu asoi nimin pialok sagain region kani khopuya mi puiweng him tu pol pakhat chuan piuso thia pol te in rol aphal lo thu le sipai lamin an tuara ulbun manga sipai ne anin ka thu asoya diktaka soidon chuan kanni in kana a hian sipai mi za chuang zet an thi a mi puilam hi mi somthum an latlin lo thu asoi bok kanni mi puitan hian kan in pumpe ka in hoisen ani chuan min ron lu chil ula kan in bayang silai panga kan nei chuan mi panga nun na chu ahimsa ani mai apoi mo ber chu tan rual hi ania ram mi puite kan tho chua kani mi puite kan che chuan sipai tan thina tur mun a oma chena tur mun ero a om tur ani lo ti hi kan in tiam kamna ani kaini lama mi pakhat an thi chuan mi som anon chuak le anga sipai lama mi pakhat a thi chuan a thak tu an om lo chuwang chuan spring revolution hi kan hne ngai tur ani underground kroi tu pakhat chuan tol chung in dauna om chuan piuso thia pol te hi kan thian faima saberang ti in RFA ashil ani Karen State KNU area a BGF Border Guard Force le Military Council sipaite in kapal thu don ani Karen National Union KNU in Atarlandanin nimin tlai lama khan Military Council sipaite an lamtang BGF Border sipaite chu melma emoti in anin kap pala BGF lama mi som pani thi in sipai lama mi pathum an thi bok ani Karen State Border Force BGF number 1013 noya sipai le Military Council sipai LIB 408 chu nimindar thum nu khan KNU chetlanna Brigade 5 area anin kap pala Karen Information Central chuan anin kana hmuna om tolchung mi pakhat po athitel ve ni in atarlang tun nai hian KNU area 5 chunga in kana athengde ureng ati thaya mani lokpo khan KNLA sipai tele BGF sipai te anoi ka vak to ani BGF sipai hi sipai lamdin ni in Karen mi po engamazat an oma chuwangin KNU chuan BGF in ka adu hle a ma se sipai lamin anral thuam kentir BGF chu in kap turin an norvereng ani tuna tak chuan Military Council sipai te chu KNU Brigade 5 area atanga in nuk dokin anai vaya an spai kem danga anin kul khom tir ti hriat ani khati zong kha voina news kan ngai thak thai chu adia ngai thatu zong zong te in zawai chung alom thu kan soya pon sole ti dik lo omani chuan comment lama bin hriat tir turin kan ngen acheu in zawai in mang